Totoni Shinge oria ni mutari wa gavana KAWIRA Mwangaza mauntoni megie mbesha GIDEON KIMATHI na reretie ndekithia ria MPURU aboriria miru kuganwa na kwithirwa na Kaunti ya Nyambene. KIMATHI ariuga ni eciria ririega inde na gwitikia MPURU atirete rwaria ruru na NKORO intheru. Ariuga MPURU arendekithia bone kenda kurwa na gavana KAWIRA Mwangaza GICIACA ontoria ameneretie banene Muthiru Muriuki na raniretie nawe na gututumira riboti ino. Nekumania rorero mubunge otiganĩte MPURU aburi rwa kuga atĩ na yendekithia na kwenda kaunti mbere gitono jairi nikende tuka kaunti igiri rutero Nyambene na rutero Imenti ontubura nande moja nikirira kirio bisio ngabana kire manto jegi wondirije no GIDEON KIMATHI ajumiritie na kwenda nonto babata ukaja kuthonto bobo ategaro gikimbesha nonto kaunti cho ithiri kale tambeche nyingi nkuruki na gute muntu from an economic point of view omba kurega tuina kaunti igiri personally ndenda muno tuina kaunti igiri na nontwe economically batu tukona resources nyingi chiye ndabu kethera turona 9 billion na nde tukona 18 billion na then donors na development partners bangi bakeja develop both counties lakini ituije mbere ya masheria na yandikite counties ile ibati kuithira ile Kenya na ajumbe betu babati ku take initiative kethera kwina review ekathithwa meru ithire reo ama bubu augete mantoja jabwiri kwambia mbunge nene ukaja kuthokethwa kwina yendekithia riri na gutigara ri county mro ni kugitono jairi ukenda kugania county kiuma county igiri kintu kia maana muno na advice yakwera mpomba kunenkanira ne ati mbere ma amborete antu amwe governor MPs senator atongeria bonthe elected na non-elected religious leaders bonthe bethire bakiaragia na sauti imwe then kenda ya review ekathithua then bo komba kwithira bo standard chance ya kunenkerwa another county akiwa kagidaka mubunge atiganĩte MPURU aburi tega konda Kaunti ya Nyambene gitanwa ende musiaso ngia gutemera njira kutwa gitike ngavana inchi ba igembe wananchi batigania na ba Imenti patena mantu jau parabe na jone musiaso omwe ureo kuthiuruka agichwagira muntu tuije popularity muntu itukumenya very clearly nyana u agwita kuri uria aguchuira gitigia 2027 na igitaritire kai kukaumira boega na antu bonde bakamenya bamenye for sure mantu yu akuga tiyo ja makuina yangie na joge kandi nge aithite kugeria kuthithia ethnic organization ere gwika antu bamwe then ukabachoche against bau bangi nikenda nandi na gwegitira kura ria kinya ukomba nandi kuyukia MPURU kwa uo thithia unenkeria uri ukuthugania no bati kwa gavana akiwa kagidaka mukaria miru na bwiri kwewa kanya agaitura ngugi ni thirikari rero so kintu kia maana ni tumenya ati antu ba Nyambene ni bakunindi kuitirwa ngugi ibakunindi kwenjirwa nduje wakiro iras ana bao bandikwe ni bakuri kwa services cia thirikari na thirikari ria bathurite nandi ni thirikari ya Mheshimiwa William Ruto na thirikari ya Mheshimiwa Gavana KAWIRA Mwangaza na unio services ciao iri thai so ogwo mujumbe wambiria kukubatarithia mathabu utijethera yakabwe 2027 kaja tabwe 2032 then nugo tanto bau no nturenda kwambiria kubonia nandi paro na thirikari beterete thirikari rengi kejethera 2032 kana 2037 na thinerere ona ndi ni otukwenda kunenkera space thirikari ni kende komba kundiru ingiripotera World TV Muthuri Muriuki.